Yakında 30 iyunda Isıkköl'de Toraygır ayıldın teritoriyasında Respublikadan prezident baş bolup görünüktü представительдердин бар ошоға açılgan sebebi Asman деген жаңы шаар салабыз деп. Ошоған баякы гильзия дейбиз бе, эмне фундамент ачканда ошогон чогулушту да. Ошогон чогулушуптур. Мен ушунун телевизияден башынан аягына чейин көрүп отурдум. Чет мамлекеттен ушунчалык көп строительдер, жетекчилер келген экен. Ошолор ар бири өзүнчө сүйлөп чыкты. Мен жөнел ушунчалык таң калдым, ыраазы болуп отурдум. Полный удовольствие алдым. Ар бир сүйлөгөн киши ушундай өз ишин билген, специалист строительдер болсо керек, жетекчилер ушунчалык так точно түшүндүрдү, жөнел укмуш. Ар бири эмне салыш керек бүт барлыгын. Эми ал Asman деген 10 жылга план эткен экен, ошо сүйлөгөндүн барлыгы уверенно, ишенимди айтты да, 7 жылда битебиз. Ошонун баары угуп отуруп, просто мен үчүн бир жомок катарында көрүндү да. Эми түшүнгөн кишиге. Эми ал ошол программа, проект барын угуп отуруп, эми ал шаар бүтсө, укмуш. Мындайды уккан эмес. Вообще мир боюнча бирден бир көрүнүктүү укмуш шаар болот экен. Ошону менен ичте Кыргызстан көрүнөт. Бүт мирге таанытабыз деди. Эми Асман деген Асман тиреген зданиялар, эми анда бүт проект, стадион, больница, школа, театр, кино, бүт барлыгы, сүйлөгөн барлыгы бөлүштүрүп бүтүптүр. Эми толку башталышы калды. Мен ушунчалык ыраазы болуп таң калып отурдум. Анан аягында Садыр Жапаров, биздин президент сүйлөдү. Эми бул сөздү укмуш эле билет да. Могерек ушуну баштаган, баардыгын тилге келтирген, ачып аткан президенттер менен жагына адамдын личный мамилеси бул көп нерсени иришет этет экен да. Азыр ошо Садыр Нургаев мирдеги президенттердин бар менен мамилесин оңоп алды. Мына ошолор барлыгы келип, душасы менен бизге жардам беребиз, укмуш шаар Асманды куруп беребиз деп келди. Бул менимче 90% Садыр Нургаевдин идеясы, ушу ишинин эмгеги. Аны биз көрүп турабыз. Садыр Жапаров сүйлөп аткан түшүнүшүнүн баарын айтып жакшы укмуш сүйлөдү. Ошондо мага бир жакпай турган жери айтып кетти. Эми ушуну баштасак, ушинтип мир бизге жардам беребиз өзүбүздөн азыр. Эмне үчүн Баткенге салбайт деп чыгышты дейт. Эми укмуш ошону угуп алып, мен да бир топ мындай бир топ жерим тырышып кетти да. Эми акмакчылыктан акмакчылык. Эми бизде бир жакшы бир нерсе башталса эле, бизде тескери сүйлөгөн киши болуп атат. Аны сразу Жапаров жооп берди. Агер Баткенде ушу биздин Ысык-Көлдөй көл болуп калса, анда салынмак деди. Анан салып аткан болуп келген проектти түзгөн, жардам берип, бүт барлыгын кыдырып чыгып, алар кайсы жер жагат, ошол жерди тандап алышыптыр. Ошо келген строительдер как раз Көлдүн Торайгынын жанын тандап алышыптыр да. Анан эми мен таң каларлыгында. Эми ушу Баткендин эли, эмнелерди көрбөдү. Эми ушулар президентке, премьер-министрге, Ташиевке ушул үчөөнө нааразы болсо, булардын бир жеринен чыксын. Кыргыздар айтып, бир жеринен тешилип чыгат деп. Ой, эмне деген?
Emne деген жақын аралақты үйін салып берді. Ömründe үйді көрмеген nemeler. Жолын жасап берді. Бүт условиясын түзіп берді. Бүт условиясын. Em ошондан кейін мен onu deli баяғы баткендіктер bir жерде отырып баяғы теткері сөйлеп көнгөн немелер bilbeyim. Бұл деле менің ойымда ilgerki eski орынын bir türü. İlgeri түштік, түндік. Түштік, түндік деген ит орымыз бар да. Мұны мына 2 жылдан ашып баратат, жаңы президент келгені кез кішіне намекайт еткендерді ұғып қалып жүрем телевизиден. Президент көлден ошон үшін барын эле көлгө тартып атат, көлгө жасап атат. Ой, соқыр болбасаң, күнүгө телевизор көрүп атасың. Бүт республика бирдей. Ысык көлгө артыкчылык мен билгенден артыкчылык эчтеке кыла элек. Артыкчылык эчтеке кыла элек. Анан эми баураке көл касиеттүү көлүбүз. Мен көлгө сыймыктанам. Бул ошонун тегерегинде жасап калган элдин көлү эмес. Бул жалпы кыргыз элине берген, Кудай таалам берген бир дарды. Укмуш. Бизге берген. Мұны бүт Кыргызстан, бүт мир боюнча келген кишилер колдонуп атат. Эми көлдүн касиети. Мен өзүм көлдүк болгондон касиети көл. Көлдүн касиети, абасы, куму, суусу деп айтып жүрбөйбүз. Ушу тегерете көлдүн тегерен үлүгөй жерден кичине касса, ысык минеральный суу атып чыгат. Ысык менен үлүгөй, тегерете үлүгөй жерден касса. Аны барлығыңар білесіңер. Анан эми тегерете курчап турган тообуз. Эмне деген тоо? Биздин көрк касиеттүү тоолорубуз. Кудай таалам ошондо бар жер байлыгын берген экен, мына Кумтөр. Кумтөргө алтынды берип коюптур. Канча жылдан бери мына Садыр Жапаровдун главный жеңиши бул түрмөгө түшкүчө. Өмүр бою Кумтөр үчүн ушун алам деп жанталашып келди. Акыры келип президент болгондо Кумтөрдү алып берди. Канча жыл биздин ошо байлыкты Камада көрдү. Камада биздин баягы кеткен президент премьерлерге ушулардын оозун басып алтын акча аларды кармап жүрдү. Мамлекетке анчейин көп пайда келтирген. Мына баарыбыз көрүп турабыз го. Мына Кумтөрдү Садыр Жапаров алып берди. Азыр бүт ошондон чыккан байлык бүт Кыргыз элине кетип атат. Мен азыр деле сезип турам. Бөөрө Кыргызстандын байлыгын, запасын бүт эле тетиге кетпеди. Болбосо Баткенде ушундай карат кайдан акча алып атат. Ошол көлдүн акчасы, Кумтөрдүн акчасы. Мени колакпын, Кумтөр ысык көлдүн алтыны деп, көлдүктөр, ой, бул менин алтыным, менин жерим деп кулп салганын көрөлүк. Бүт Кыргызстан элине жумшалып атат. Жумшалып атат. Эч ким бөлгөн жарган жок. Эми ушундай акмакчылык сөз качан токтойт, мен түшүнбөйм. Эми азыр элдин баары эчти, барлыгы билимдүү болду, турмушту көрүп атат. Эми турмушу оңоло баштады. Эми 30 жыл сайрап, колунан эчтеке келбегенден эч кимге отчет бере эле үйүндө жатканда эле ойлонсо. Ай, ойлонойн. 30 жыл сайрадым, ич жүрдүм. Эч жерге өткөн жок. Азыр да өтпөй атат. Ушу бөлгөн жарганды, ичкүйлүктү, иштарлыкты, көрө албастыкты, ушакты, эки жүздүүлүктү эми токтотоюн деп ойлосо. Эми ушуларга кокусу мен баягы Кыргызстандын бир аксакалы болуп калбадымбы? Ошон үчүн аксакал катарында, врач катарында ушу сурайлым, эми айыктыңар токтотуш керек. Эми көрүп турасыңар, элдин түшүнүгү да башка. Силердин идеяңар, сөзүңөр кетесиң өтпөй калды.
оңолчу замалга өттүк. Азыр эми көрүп билип атабыз, укмуш эле успех, ийгилик. Бу жаңы правительство, жаңы президент укмуш эле иштеп атат. Ошону кичине эскерип, Кудайга тобо деп, жөнөкөй элче, элге аралашып жашап кетсек, опша мен ачык эле айтып жүрбөйм. Агер ушул президент, ушул правительство турса, biraz жылдан кейін мирге, дүйнөгө бирден бир аты чыккан республика аталабыз. Мен нардайым эле аралашып көрүп жүрөм. Самый страшный внутренний враг-та. Уж ички душман жоголсо эле, ички ынтымагыбыз болсо эле, оңолбой турган эчтеке жок. Оңолчу заман келип калды. Анан эми бу асман деген асман деп атынды укмуш коюптур. Эми бул бүтсө укмуш. Кыргыз республикасы Кыргыздын атын айткандар келгенде сүйлөп атты. Биз Кыргызстанды мирге тааныталы деп жардам берели. Болбосо ушул укмуш. Бул бүтсө эми ошондо ойлоп отуруп, көрүп отуруп, аятаң көрө 7 жылда бүтсө бүтүп калса. Мен көрбөй кетем го деп дагы моментально капа болуп калдым. 7 жылда мен 104-кө чыгат экенмин. Жетпейм го деп башым чайкап, бирок моментально кайрам болдум. Жок. Мен жашадым. Жакшы эле көрдүм. Менден кийинки кыргыздар, менден кийинки муундар, бала бакырабыз, небере чөбөрөбүз. Ошолор көрсө болду деп, кайра өзүң соорутуп койдуң. Эми ийгилик болсун. Анан эми укмуш эми тетиги жердин түбүнөн келип, бизге жардам берип атат. Жаңкы Садыр Жапаров эми Кыргыздын арасында өскөн барын билет. Bizde artıkçılığımızdı, gemçiliğimiz bарын билет. O жерден de айтып кетти. Ушундай кишилер келип атат. Агер дагы баяк көнгөн адапча мындай сүйлөшүп, акча требуйт этип, же ууру-сууру кылсаңар, таарым багылат. Жесткое наказание. Аны мен де ойлоптум. Ошон үчүн мен де баякы Улукман аке катарында мен де кошуп кетейин деп атам да. Көйлдүк жердештериме, туугандарыма, ар бирибиздин кемчилигибизди билебиз. Бул жагынан эң туура намекайт этип кетти. Уурулук бар бизде. Жалпы эмес, арабызда бар. Ушуну келген кишилерге уят болбосо. Анан эми кыргыздардын пейили укмуш эле бар. Азыр көлдүн жээгинде бир чини суу бербейт, бекер бербейт. Bir çine yürügünde balançı, bir katıgan balığında balançı 100 деп тұрады. Emi şu men tuğandarım oylasa, şu gelgen konaklar, biz üçün gelip atады. Bizge jakşılık kılayın, Kırgız elinin mirge görürsün, oğlan olsun dep niyetimi. Emi şuları tarıntıp, korkutup alsak, bular ketkende jakşoy menen ketse, mintip geldik, eli dışında eken. Anan emi epte böyle çıradık dep ketse, emana ançam çelek işi buzat, jalpı Kırgızstan'ın atın buzlu, jalparımızdı pazorit edildi. Oşon men tuğandarıma, cerdeşlerime uşağın baykasak, hazır açatçılık yok, bir çini soğumdu satkandı. Peyildi, peylinde oңosoң, boldu. Baba adam kerçik degen, жөнөкөйчүлүк баяк колу ачык деп койбосо балпаңдаган мындай кишилер азайып барат. Ошону ойлосок, ар бир менин жердештерим ойлосоңор. Бул жердин түбүнөн бул бечаралар эмнеге келип атат? Эмне алардын курсак ачпы? Алар известный, таланттуу специалисттер. Бизге келип атат. Ой, бизге келип, бизди жардам берели. Kırgız'ın atını çıkaralım, Göl'ün görgün çıkaralım deyip ki, uşunu unutmasanar diyeyim. Uşunu unutmasanar. Anan hepti bile bir de, hazır hem ki bir kişiler de, uşuna balık balı. Gün tün de öyle kaldık. Hepti öyle. Kantip bir öğünü aldasam, kantip bir öğünün akçasını alsam,
uşol kebir kişinin başından ketpey turup aldı da. Emi taptakır ele şaldırap düşüp aç kaval jüdep barasak durbaydı ya. Ailesinden bardık o deyip. Emi hazır Kudayga şükür. Kudaya şükür. Ayıldakılardı men bilem, jılgı ayılga varım. Men ayılda çoğun oyğum. Hazır ayıl. Ağrı bir üyde. Çok degende 20'dan koyu var. Birden jılkısı var. 2'den uyu var. Toğuk soğunun barı var. Ağırotun barını özleri ayda alat. Hem Kudaya şükür. Hazır şu. Kölün jeginde bak esalçı kişiler köp barat. Kedalar dele oşal birimiz satıp жаңылга olsa jelsek deydi. Oşonda aç gözlüktü görsetmesek de gideye Kudaya tova dep kişini normalap. Главный adamda mamilesi. Mamile. Uşu çetten gelgen kişileri dağıp paptardı. Unutmasak. Buyum neye geldi dep. Buyum neye geldi dep. Alar men düşünüm boyunca. Alar Kırgızdın senin surungdu, Kırgız'ı göreyim dep gelgen yok. Gelgen yok. İşten çıkar. Bizge yardım. Bizi mirge görsün. Uşunu unutmasak. Degen oyda. Mendele arver ötkende barıp görüp televizyon görüp duram go. Bavşa iyilik. Agar uşul bitip ketsem okmuştu. Emir kebir kişiler bir respublika bir жаңылык başlasa düşünüğü yok. Bizet ne şu an tezkeri söylegen oğrusu vardı. Ötken yılı uqtanar gerek. Prezident жаңы ağın çalam dedi. Anı salıva dedi. Düşündürdü. Anda da çıkmadın ara. Oy. Buyum ne el mintivaz. El bildiğimiz el değil. Elden aylanan özüngün baş. Özü bozukku. Oşun. Emin çöm onun gereği var deyip çıktı. Anda da sadır japarıp düşündürdü. Oy. Bu şahırdın görkü bolat. Kiyinki muğunga eştelik bolup kalat. Bizim bala şakıra göröt. Demen ayağında hem bu sadırdın keyedi şol momentalne точно умный ответ бергени мажагат. Men аны көрүм алып кетпейм dedi. Men аны көрүm алып кетпейм. Мына. Точно укмуş. Ошол айтып аткан адам мээсине жетти окшойт. Ошондо эң көп унчукпай калды окшойт. Анысы кандай? Бул асман дагы эле ойлойм президент көрүнө сүйрөп кетпейт. Элич көрүп да. Emi jamandır jakıştır hazır göl oңolуп эле kalbadı. Reklama oldu. Mir boyunca Kırgızstan gölük bilinip kaldı. Mana bu yıl 10 milyon gölet de var. Mana. Oşon için Kırgızstan'ın yüzü görkü olup atkandan keyin göldü oңdoş керек. Men taң alam. Em için prezident gölді тазалатыш керек. Oşon tegerегинде иштеп аткан директор эстип атыш. Bürünün başına gelip görüyoruz. En beyil tazalatıp kança set, kança tonlalan göldün aslında çirgenlerin barını alıp çıkardı. Em oşu japarıp kaçayım bürünün başına gelip görüyoruz. Oşun için eşti baştı. Em bizde eşti başı kişileri köptü. İştep ketken işti bilet. Uşular deli başta tazalat koysa olmalı. Hemen Gölcönde ben ardayım sıymıktanım. Gölden emni degen atakты, talantlı kişiler çıkmagan. Yani el yurtun bari bilet. Men sıymıktan Jeteke. Gölden Jetekesi. Jeteken bir önde görgen jokmun. Uşular hem keyin bayakı literaturadan elin aytkandan görüp жүрөбүз. Bular hem göz açık baygambar kişiler eken. Aytı boyunca. Anda A degen arıp tapkanı bilbeyt. Uşular Kuday bergen talant akıl menen resmi başkarıp kelgen. Kınk etpey, biröö karşı süйлöşüp mana ukmuş degen. Mana Kıdır ake, bu menin çoğatalarım bolat, bizne eldik. Mana keşke
ошол 3-4 күн мурун 180 жылдыгын облус өткөрдү. Ailede ötközüp geliptir. Bul emeğinin aytışlarında okumuş akıllı kişiler bolğan eкен. Ama açık alayıp bilir. Mama Keyip'tin kişi olup uşular arzu etkeni Kıdıra kenim batası deyip oşon için kişi olup kalandı. Kıdıra ket şındığında ne bata veriptir ben. Enem boyunu jatkan. Anan keyin tamaşa alıp bireyim. Hem Kıdıra ket mağışas Göbeleli kaç narkomanlarga bata berse gerek. Vay men tüzügürük bolğan meni karmap kaldı. Anan hem baygambar göz açık деген. Oşol 150 yıl murun oşol Sancarada bar eken. Bunu Sadır Japar türmeden çay vergen oşonda özünün gözüne de aytты. Kıdırek aytkan ekendir. Gölden oңой menen han çıkpayt. Çıksa başka çıkıttı. Oşonda ayttım, oşo başka han Sadır Japar oşol sen bolma dedi. Mına oşol aytkanı gelip mına hazır hem süsü deyli Kuday talam dağı Kırgız elini jakşı ele karap atat. Jakşı, eşti, talantlı prezidentke geziktirdi. Hem ukmuşul iştep atat. Men aytpasam da görünüp turat. Uşul kut bolsun. Men dele Ulukmanaka katarında prezidentke Berki Japarovka Taşbek üçön ki men şasta uşul üçön eden çoluk berçeken. Bu üçön ne degen işleri jasap. Bular aman tursa uşul tempenin jürüp otsa Kırgız elin bizdin respublikаны jakın arada birden bir aldığa çıkan respublikага жеткизет. Mana jak korrupsiya, kudaycılık korrupsiya mı azayıp baratat. Bir toğun bayakı oturguzdu. Bir korrupsioner bayakı временный правительствонун активный членели ушул өткөн жылы телевизияден özüm gördüm. Bul murun süylep kөнгөндө. Ne süylese номер өтчү. Ушундай жаман süyledi ne halini. Sadır Japarov hazırkı prezident dedi. Kamçıbek Taşиев dedi. Ökönü eskertip koyayım. Meni çögölötem dep жүрөсүң. Meni çögölöte albaysыңар dedi. Albaysыңар. Meni çögölötem degen prezidentler kayda жүрөт, kayda jatat. Primo eskertти. Eskertip koyayım. Mağan çögölötüp mende kişilerim var dedi. Kişilerim alanın şaykaları köptü. Oşolar çıkabız dedi. Hani hemen kolay aldı. Çögölöt tokşaydı. Hazır televizyon jak beri çıkmaya kaldı. Hem bizden правительствоға neden korkut? Men sebep ver. Neden korkut? Onday oğuz boş çögölöt çıkırık. Çögölöt çıkırık. Bul beni açıklayıp жүрөйүн. Мындай kişiler жаман оору менен оорубайт, ya buzuklar. Men bular Irak menen oy degенде уголекмин. Уголекмин. Oşoğon ba diyor. Keyinki 2 yılda koronavirüs. Ne degen ukmuş kişilerdi alıp gitti. Men abdan şöyle ettim. Kançalık ataklı emgek singen akademikler, profesörler gitti. Büröň uktunmuş. Uşul oru menen uşul jankı 200'lü korrupsioner, uşakçı 50 göralbagan içtarlar ordu. Bürö de organ jok. Emi Kudayga taң kalagan, Kuday talama. Emne je mikrop, je bular duşlardan korkup bilbeyim edi. Mine mi? Emi 10-15 yıl ötüp baradat jankı Batukeyev, Çeçen, bandit. Kırgız elin, Kırgız'ın prezidentin büt kança dengişti. Yani şım kılıp, pazar kılıp başına siyip alıp gitti. Mana hazır kuturup şişesinde yaşap girdi. Mana bizde. Men oşan aytdım.
Bol birinci liseden bolmuş. Mana birinci liseden jasagan. Oşonda kebir deputatlar suragan. Uşunday oğru bolu. Bul oğru köp bizde. Oğruydu. Bul bunun diagnoz koyun birilik kapil kanı gerek. Ülü boyla barantanı tosna koyat. Anan kanday. Ati oğru batkan kişinin kanın familyasını almaştıra koyuşupsa. Oşantı almaştıra koydu. Ne degen jamanat, pazor. Ölbeyle men tücürbe. Aman bolalı. Anday kişilerden deli azayıp baratat. Menimçe yakınına da kutulamız. Prezident kamşıkter jakşılığa giriş vatat. Jogotabız. Menimçe azayat taptaq tüymenen jogolbasa dağı bir jede başkan jelmozlar kalbasa kalganı jogolur. Şol aç gözlük degen bizde страшный nerse ekende. Ne deyin? Aman bolalı. Aldığa koygan maksatlar atkarıla versin. Alар atkarısı biz görüp, bilip, katışıp, biz de kovanıp jüreli. Konsevansip Kırgızstan el jurtqa tanılıp kalat. Oşoğan barata jetemiz çıkandır. Ben kitapka yazıp atmayayım. Ben morun хирургич конгресс съезд kaldırbayız. Загранич büt kıdırdım. Oşonda oşoların baylığın, aparaturu, teknikasını görüp taң kalçımın. Okumuş. Ay bunu ben görmeye kalam go. Bizden Respublika bizi kilo jetpeyt kılıp kapa alıp gelsin. Adırım bana. 20'dan attı. Laparoskop yaparız bana. 20'da 20 operasyon yaptık. Bizde başka elden kalışmaydı ekemiz. Bizge din yetişmegen digeler şol. Lekarstva, aparat, instrument şular eken. Hazır Kudayga şükür. Hazır hem Kudayga şükür. Medikler hazır. Çoğalı rahmat aytıp atabız. Prezidentke, правительство. Jakşıla olup kaldık. Zarplatысы koyup verdi. Больница salınıp atat. Больница ремонт жүрüp atat. Лекарство, аппаратура, техника, скорая помощь. Bunun barlığını hazır достаточно berip kaldı. Достаточно berip kaldı. Baya men görgön meçte hazır bizge de gelip kaldı. Akazsa yaşasak, emge kılsak bolat eken. Hem medikler dağı apşı isteyip Kudaya tova dep rahmat aytıp jiremiz, no? Hem bizden de terebeydi. Biz özümüzden врачебный vaqı bilimimizde örgütünde ötüp organ adamlarda точно tatıktı yerden beri bayaqtı uşu kaldı. Kalganı menimçe oğlu öyle geletemiz, jakşılı. Takırıyla oturup kaldık dep oğuzdu kuruç çöp menen süre bergen deli baydacak. Uşul?